Ndagushoje nitwa Nshogoza Benwa na YouTube channel yacu yitwa Nshogoza Benwa. Nguhaye ikaze. Niba utarakanda subscribe urimo uracikana kubera ko tugushyira amakinamico ibiganiro by'abahanzi. Ndakubwiye ngo niba utarakanda subscribe uri gucikanwa ndakurahiye. Reka turebere hamwe iby'uyu munsi. Mu Rwanda hose ibihugu bigiye bitwegereye Uganda, Burundi, Demokarasi ya Kongo, Tanzania, Kenya, hose nta kindi bari kuvuga mu tariki 8 z'ukwa 11 ku isaha ya 9 yari itangiye. Aha yari APRC ndetse na Sport. Uyu mukino wabaye ku isaha ya 9 warubimburiye indi yose bavuga ati ninde uri butsinde ninde. Nyuma yuko ari umukino wabaye ikipe zo zahigiranaga zivuga ati wajya kudutsinda cyangwa se ndi bugutsinde. Sport avuga ati ntuzongera kuntsinda n'umunsi n'umwe. Aperiti urabizi ko nagutsinze kandi naho nagiye no mu kibuga nitwa Nyamukandagira. Nigiye bose amakipe yose abahanganye avuga ati ndagutsinda nanjye ndagutsinda. Twabukereye twazindutse rwose ku isaha 5 amarembo yose yarafunguye kugira ngo tuze kwinjira nta muvundo hanyuma twirebera umupira. Iyi derby abantu benshi babahize wasanga no mu bafana bose bavuga ko uyu mukino ukomeye cyane, ariko birababaje kuba ari ukubigenze. Ku ruhande rwa Sport barimo bararira bari imyizimoso, ariko ku ruhande rwa APR bari guseka bavuga ati uwagutsinda ntawe yagiye tukweretse ko n'undi turi hejuru. Ushobora kwibaza impamvu APR FC yatsinze Sport biyoroheye ibitego 3 byose. Mbisubiremo, APR FC yatsinze Sport ibitego 3 byose ku busa, yanyagiye rwose biyoroheye. Nta kintu APR FC yakoresheje ni cya kintu cyitwa ngo twitwa Nyamukandagira ikipe gisirikare. Gusa nyine ni hahandi Sport igihe baguraga abakinnyi mu minsi yashize shampiyona igiye gutangira yavugaga ngo ifite abakinnyi beza b'abahanga, igihe umuvugizi wayo yavugaga ngo afite 11 b'abazungu. Cyaragaragaye, mwaratubeshyaga. Ese twibaze Sport ni ryari izatsinda APR FC? Imyaka ibaye myinshi APR itsinda Sport. Sport icyo yakora n'ukunganya ikavuga ko rwose yatsinze. Tugarutse nyuma gato tukareba uburyo amakipe mu Rwanda ahagaze rwose n'ubushakashatsi manze iminsi dukora, usanga umupira wibereye mu makipe matoya, usanga ariyo yabikoze cyane. Ukibaza Amavubi ikipe y'igihugu irimo iravamo abakinnyi bakina muri Sport no muri APR azatugezaho. Birababaje kuba ikipe zo mu Rwanda nta nimwe yasohoka ngo igere kure, na kimwe cya kabiri ntiyagerayo. Nanjye ngo kimwe cya kabiri nimvuge kimwe cya kane. Birababaje. Gusa no kwivugurura bakareba nka APR FC wari twara amashampiyona byibura ko yarenga umutaru. Birababaje biteye agahinda kuba buri gihora itsinda itwara shampiyona za buri munsi ariko ugasanga ntirenga umutaru. Twigarukire ku shampiyona yacu, ruhago yacu. Burya abanyarwanda bakunda umupira pe. Urebye stade ko niba yuzuye bafana bawo ukunze bahiga ati turagutsinda, ariko ikarangira inyagiwe bigeza byapfiriye here. Simukira kuri comment tutubwira aho byapfiriye, niba ari Sport rwose ijegere idafite abakinnyi bari ku rwego rwiza, cyangwa se niba ari Sport ari umutoza wayo. Ngayo nguko ibitego 3 ku busa ni ibitego byinshi. Nitwa Nshogoza Benwa, simukira kuri YouTube channel yacu ukore subscribe kugira tuzawucikanwa. Ibindi ni umunsi ku munsi tuzatuguye ibiganiro byo bitandukanye.